Harga asal raket ni 1000 lebih. Tapi kita jual separuh harga je, geng. Barang baik, kita review. Let's go. Ini dia, guys, raket Victor Aura Speed 90K Metallic. Berat dia 4U 84 gram. Balancing slightly heavy. Stiffness stiff. Dan maximum tension boleh tarik sampai 30 pound. Frame isometric sweet spot besar. Jenis aero frame dan ada teknologi high resilient modulus graphite plus metallic carbon fiber plus nano fortify TR plus. Dan grommet ada 76 lubang. Ketebalan shaft 6.8 mm. Ada teknologi high resilient modulus graphite plus pyrophil. So, gabungan semua ni, raket Victor Aura Speed 90K Metallic ni sesuai untuk player yang suka defense, smashing all around dan membantu pukulan kita lebih solid. Ada power, suksap semua boleh, geng. Sekarang ni raket ni dipakai oleh Anders Andersen, player Denmark. Raket ni tengah murah kau. Stok tak banyak, siapa cepat dia dapat. Dan dengar cerita, kalau beli kat kedai, harga lagi special. 400 lebih je. Nak saya racun barang baik? Boleh terus tekan follow, geng.